Dem ene fiada Ghana de shema mu nyina jo liberty ado okrum ye na chiripo anson kasa video so ana wasugushi a wutie kai se ene ebobo somene da etoso makomako enum emfia pembienu ni aduonu enumu ene we Ghana de shema mu nyina jo abra wi aduru ensama wodo ye asamufu adawroma na waje braso na sokroje ede aba me dadai se menkenkan fama wo no mechin kondwa na menkenkan kama pa ede ema wo na ka se empani aka to wo se ye pa ye be hu ka hu bi ama ye kyekere boa ne senti wo ko Facebook a abrante ye frɛ se ADB na dawroma na waboa yen na wapeja yen ede akwakoto ama be fontentan fidi no so no obi biara anya bi ya ohwe Ghana de se wanya kwanya na wo hwe bia wo de ane se mpacho ko Facebook ho so kura phone ko Facebook okwa bo My Liberty FM ewo no wo de ane se like share wadwe je ye fa kase won fa guo ma bre pam ye baje bre na ya kenkan ni nyina enso edi ama ye ka wo se ukwa like na she wadwe nkyere no so eho ehia ye papa bre pam ye baje bre na ya kenkan ni nyina enso edi ama nsama wuro pi na ye de ba na fe ye de aba be som nsam no ne ba ebi ene se kane abanka jepani ya na ogina mu edema ato adehya won wa kontomra mansin yewura omunyamfo yosena mo akasa de atudwa kirem se na nri NPP amanyokuo no wonom ko ye kodi dwo awa kwatia by election nya bibia o se eba ne by election dia amanyoko ya wote abanwa so no ya na owo fancy papa ntine se NPP adi ntwa enya bibia ne si he eno honsem obeti eno achi openi ba ko ya wo odum judgment gonkura batai wato ya TV mantan ye na bonkombo nsem be na kan wasem ye de ba na wo ye ron bonyamfo yo sena mo a na nsem ihunu ye bekwa ahoma so asen ya bonkombo de afa nwahwe sene nsem no ankasa no etie nsem awodo pika we wo yasin kondwan na efia da boja ye ketere wese enya dodo wurewura bia ye kenkan ni nyina kama pa enso de ama ene dai ama wo so wahu sene niema esi eko Adiefo ma menka mo na mensre se ye kesai afino fifth Floodlight Media Excellence Award ADB wo hosa na dia to so ama me Floodlight Media Excellence Award ana ababeto dwa se emfiem pembienu ni aduonum 2025 so ba Western ana fe Western of region atoye na fi atoye TV bantam mu a enipa onim kasebo ekan ana o ya de wo kasebo akenkan mu no empanifo hwe mu no wonom apa me akampanifo be se nipa enum ya wonom nyina ya kukudam ya wo mantam bi mu enti baby a wo a wotemenka bia no abatfo adruso nti wo ya da ne da nyina ye ne odi dwuma firi ahomache bepem sa abri no ebra wi adruse wo se Liberty FM ne Kwame Owusu tikesie KOT animonyam na vegede nkunudie eba na mbacho baby a wo bia no obetimi ato aba no bi e de amame na obeto aba no a ofa wo phone no a obebo star 920 star 248 hash pacho tieni bo star 920 star 248 hash obone sa ebeba na ve wa select vote na o select vote na ebeba se enter nominee code mpacho code ni FMN 304 FMN 304 na fe nominee code no wabo ahyem obo hyem a obeka jo say enter number of vote mpacho vote ba ko bia ba ko bia beto bia ye cd ba ko 1 cd enti dodo no a wo pese woto no na eye 10 na wabo 10 ahye eye 50 na wabo 50 ahye 100 na wabo ahye na ve wa send ebeba se confirm voting na ve wabo umomo pin ahyem eno an wato aba no na Liberty FM ne KOT yakodi nkuni baba nti bia wo bia mesrew fa wo hye abatfo no oba Facebook a flyer no eda ho kama ohwe so a obetumi ato aba no bi na aye fefefe enso edi amayen na me ba cho kase boy ene ya wote eye me osomafo Kwame Owusu tikesie KOT ena wote me kan ade hye me yentwa enwomre hye makuma bi Liberty FM Liberty FM, the giant of the West. Ghana de se ma yen hye kase bono ene na kenkan ase emfama ne ye hye kase bono wase a eno adai ewo yen kase bomu no yeto yen sa
at the fre openi ya na kane no ginam se aban krache penny at the madeshia wanom ewo sahwi akontombra abato empesua so enche bia no de dibre ekọ awiye ya yewro munyafo Joseph Apia aban sisan ba yi ono ena aba be som sa aban krache penny at the madeshia ya wonom wo akontombra mansim na yewura ya yene no bon kombo yi